Thlik Thlok news clear to te chibei ole voin September ni som pasari zana chanchin thar puan tur kan nei te ilonga tha ang apuang tu si van ramoi ama sa in chanchin langsar zwalte UDNP Minister in Swachhata hi seva campaign sang ni somni panga ahong MNF sarkar lai ain ZPM sarkar lain sasilon puk tam jok ani Mizoram Hindi zirtir tu nei lo school za somriat paruka omlain Hindi zirtir tu pani emo aya tam nei school zani a om October tharal ma a zirlai ta scholarship sem chwa be se ani thu MSc winan soi tu na chanchin kin tang zokin ilonga tha ang UDNP Minister in Swachhata hi seva campaign sang ni somni panga ahong Voin Khal Urban Development and Poverty Alleviation Department Minister Kesab Dangatsuan SAD Conference Hall Minikoa Blending Community Action and Spiritual Action ti thopui mangin September ni som pasari atanga October ni sang ni somni panga thang o tur Swachhata hi seva campaign sang ni somni panga chu khwalian ni in ahong honna hian khwalian chuan thu soin India rampu makan chevel munte tifai be pui thak wala in Hriattirna hun Swachhata hi seva campaign ahong thei chulom mamati thu asoya faina konga chanlak chu phurit alalawa thil himom le hun nuam tak anga mangjok turin kalkhom te chu asoma chu kumin Swachhata hi seva thu pui poina tom ani ti asoya Mahatma Gandhi poin faina chu zalen na ai poa poimo jok ani ati thu soin Minister chuan mizote poin faina chu anuna kanun poi ahun to tak zati asoya kalkhom te chu midang te thinlunga faina chu mitin tan ani ti chu pudar theu turle Swachhata hi seva sang ni somni panga chu lok taka mang theu turin adu sakna hlan ngal bok ani Swachhata hi seva hi ni som panga September ni som pasari atanga October ni thleng o turani a he hun chung hian cleanliness target unit kan chevel mun kil khorte tifaya hun man tur ani kumina Swachhata hi seva thopui blending community action and festival spirit hian faina be pui thak chu ahlimom zong le phur om taka kalpui atum ani voina Swachhata hi seva campaign sang ni somni panga hun na hun hi pulalwal sama pachuaw UDNP secretary chuan kaishwayen kalkhom telom na thu asoya Jacob Lalompuya director UDNP department chuan Swachhata hi seva chungchang achoi fia bok ani Swachhata hi seva campaign honna hi district khopui shanga po avain hian nei ani workshop on world of work and mang avain kanin hi chungo tur workshop on world of work chu PM Street School maisa nei ania a program honna inkom hi pulalrin kima principal maisina kaishwaya Caroline Zoram Thangi director SCERT chukhwalian ani Herald of Work malak na hi thil chin sia tlak takni in NEP sang ni somni thil tum ti hlotlin na konga malak na poimo tak ani pol kole pol som zirlai te chu skill development le vocational education lama masona an nei theina tan he program hi buat sei ania state la UT zonga malak na kalpui vek tura rwa man na siam ani he workshop hian tumber chu zirlai te hina traditional le non-traditional career path ko mute Ministry of Skill Development hoya job sector somthom paruk ko mute tunlai khovel thang chhome ka artificial intelligence AI tangkana hriattir te ani hemi ba ka hian sarkar lai pui mathlir mend the skill of India in atum no pangte anlo puithlin huna na thok thei tura cher siam chu he program hian atum ber ani he workshop chung hian no pangte chu atam thei ang ber interactive discussion nei puite group work le role play mangtia career chi chang Hriattir ania khwalian Caroline Zoram Thangi director SCERT chuan zirlai te chu he hun thahi bo pel lo turle atam thei ang ber zona te zota mangtang kai turin afui ani no pangte chu tuna tanga kumria ta chuan anni tur ang anni to dona wangin henin hi chung hian an talent le tuizong te hai chua ani nge theinan du sakna ahlan ani he workshop a hian NCERT Delhi atangin resource person pani an lo kala Professor Indrani Baduri head and CEO Parak NCERT chuan online mangin no pangte hi hun an man pui bok ani
MNF sarkar lai ain ZPM sarkar lain sasi lon puk tamjok ani sarkar chamralta MNF sarkar lai khan Mizoramin sasi lon chengwai bel se sangkhat zanhi somriat panga point bial pali mu ania tuna ZPM kai shwai sarkar nu hian charm chan ve po lating ma in sasi lon hi chengwai bel se sangkhat zaruk som paruk point pariat pani mu to ani ti assembly document ta alang sumpuk shimshim le sasi lon pukhi na sataka soisel thin ania chuti lain sumdin mun thalawa wangin sarkarin apuk lo theilo thin ani National Nutrition Month hon ani Voin khan Mizoram puma Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month hon na hun man ania Hemipuan hian Directorate of Women and Child Development Chuan Zirlaino Pangte Hovin Dorpui Multipurpose Center addressing obesity, reducing oil, salt and sugar consumption and inaugurations of Rashtriya Poshan Ma Sangni Somni Panga program and mang he program a hian school no pang le college no pang tenen he program hi man ho ni in ei tur mom al le thum ei luatin hrisel lo na athan thei chungchang Hriattirna nei ani he huna hian nutrition counseling na hmunte nutrition hub ele in hrisel tarlan na hmun le health checkup anemia test weight le bp check na hmun wat sei ani a he program a hian Rashtriya Poshan Ma sangni somni panga honna Prime Minister in ani chu live telecast a chim ani bok he program a hian tuk chuan hrisel healthy breakfast siam dan zir ho ni in Anganwadi workers training center a instructors ten demonstration an neya fitness trainer hovin bodyweight boot camp hun man ni bokin taksa soizoi dan zir tir an ni a Directorate of Ayush changin demonstration of yoga hun mangin taksa hrisel nan apoi mo na entir ani bok Mizoram Hindi Zirtir tu nei lo school za somret paruka online Hindi Zirtir tu pani emo a aya tam nei school zani a Mizoram kan buana ber pakhat chu school Zirtir tu semrol lo ani awanga harsatna hi ani a sarkar po in hemisiam fel tur hian thei to pan chwa thin lain tun thlengin zanayin kan la semrol theilo ti assembly document ta alang chiang ema Assembly session zota a zona le chhanna atanga alandanin government middle school somthum pakhatin Hindi Zirtir tu an nei lo lain government middle school za somli pathuma chuan Hindi Zirtir tu pani emo a ayatam an thunga klema simrol cheta government middle school zonga Hindi Zirtir tu tir a har lo hle in alang hetiang bok hian government high school somni paruka Hindi Zirtir tu anom lo lain Government High School somni palia Hindi Zirtir tu pani emo a ayataman oma high school zonga Hindi Zirtir tu tir a har lo le in alang bok bungro chen khata GST ti hniam wangin taxation in ma an la Taxation Commissioner chuan thuchwa chiamin Mizoram sumdong GST hnoya in ziak lut te chu GST ti hniam na bungrua a bungroman ti hniam ve turin Hriattir GST ti hniam na bungrua aman tawa zuar luite chu shemthei an ni thu department chuan an soya thilman ti tlom lo an chuan report turin mi pui an ngen ani heti lai hian eng bungrua tenge thilman an hniam don ti le engza che in nge an hniam don ti department in mi pui shia turin an la soilo thung ani Departmental work restricted tender manga tho za som ni pasari a Assembly document alandanin January ni somni pakhat atanga July ni somthum pakhat sang ni somni panga inkara departmental work ni si restricted tender manga na tho za somni pasari a estimate amount bel khom chu chengwai bel se sang ni zali somkwa paruk point pali bial ani hetiang hian ngai poimo a hloa mithiam te soidan chuan hetiang wang hian Mizoram sarkar GST tam tak a hlau ani October tharal ma a zirlai scholarship sem chwa be sei ani thu MSc winan soi Mizo students union chuan sarkar thunei tu te an dor na atanga alandanin komin October tharal ma hian zirlai scholarship sem chwa thei ani an be sei zirlai scholarship chungchanga hian har satna to play theilawa
kumkalta scholarship don turla dong kimlo po antam ani zirlai scholarship sem chungchanga hian sarkarin kumtin harsatna anei ni berina langa zirlai tam tak phei chuan skola tur chuan norphot angai anti fiam thu hial to a kumin June le July thavel khan central in scholarship tur poisa tam tak aron pechuak to chungin sem alani lo fau ani Health Minister in free medical and health camp ahong Vain Khan Health Minister Lalrin Pui Chuan Salvation Army Conference Hall Zema Boka Repans Bot say free medical and health camps ahonga he health camp hi sarkar lai pui malak na swach nari sasakhat parivar abhiyan ti hlotlina peng pakhat ani he huna hian Pilarin Pui Chuan thusoin meichia te hi chung ko in ngana bulpui pakhat kan ni a meichia shisel chuan chung ko shisela ken tel tlata wangin kan shisel na kan ngai poimo zawala ngai hle ani tunlaya non communicable disease kan ti thisen sang zunkhum le hypertension kan nei lo te hi kan inject uluk angai hle a hetiang hian nun na tam tak alak to awangin kan ei le ina kan film khura kha to ka kan tak sa sel na din hun dik tak shatura test kan nei thin a that thu soin chutiang tura repansin mi puitana free medical health camp an buat se chu alom om ti in mi puitam takin chhor tangkai theise adu thu a soibok ani he huna hian Dr. Sanjay D. Sawant Director Repansin in lom na thu soya hetiang health camp hi avoi som lai ne antum thu soya Dr. Laura VL Biak Thangin campaign chungchang tlang puya soi fi in Zema Bok Local Council President Uzau Sang Liana po in thu soin hun hi akhar ani Thingdol Rural Heart Sakthar Kolasi Borsa Pinahong Nimin Chonu Khan Nabarton Puina Sum Mangasak Thingdol Rural Heart Roadside Bazaar chu Kolasi DC Robert Silal Mangya chuan Thingdol Khami Puile achor the piang tan changkai taka anman theinan ahong Thingdol VC2 VC Secretary chuan technical report ape ani khati zongkha tuntuma chanchin thar kanon ti chwa theite chu ani